dramatic time of the year. Piga hiyo bo. Ati file and pay. Me you was any stress. Set a deadline be June 30th. Sio wasi extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufaili ni kitu moja, kulipa ni ingine, na lazima ufanye zote. Simi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Ai wewe acha kunienjoy wewe. Mimi niko jua kali. Usipolipa, unachapa mapenzi kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. Last year I filed bill. Kwanza mapema. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio maana uchapa mafine. Hi babe. Kwani who side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Hata ni rahisi. Round hii, make sure umefile returns. Na ya maana zaidi, umelipa. Jijue, halafu jibeta. Tariki ne mirongo hebere na kiando mutinyino yo gatano limo mwakano yo wechirure mirongo hebere ne tano momo nchumo ligere deno kwegana mbiyora ndonsia sule na kukwanire na boyo kwaligani banyora mungana maya ye kiunga chinsenye chabo no butkilitera ne seras nyakundi negati ali kwaligani chensenchira yowe. Wazungumzie kuhusu maneno haya, mambo ya HIV, mambo ya magonjwa ya zinaa, mambo ya domestic violence, ili hii maneno iweze kupungua katika constituency yetu. Abana nchini kobaboligwe kwerenda korwaso kwambukira kwebinyenye byenyamuleo. Abana wondenga akesi mi bintu byeito biche agina wana bagukwana. Na bamutete akesi mi. Imbate binge bintu byeito biche. Umate simye wako munekorokwa. Igereiga. Mo wimenere puwe kaunti ya Nyamiro mo skecherusha mumanyi nigaruro kubolia ko chasaba na nchi be kaunti eyo ko bwatese serikali yo Muraibe Nsomoske William Ruto. The County Allocation of Revenue Bill 2026 operationalizes the Division of Revenue Act 2026 by distributing the county government's share of nationally raised revenue among the respective counties. Muraibe Nsomoske William Ruto ni gabekire se yokobali chiko koro yechibesa chiko bwato kwa ho chiase serikali chechi county. Karibu homo nchomo ligelia go chake kiunga chinsenye ni go mubere bwo musaja yo mubi myaka 52 notoka senyombe ya moyo kwego kihime yo mucho mugonga mwako yeho manyekanite buno soro ni gaberega kurenda asomo bwanyo yomo ya sichinsemi cha mugonga asege kabono kurende nigo atigaletega atimugete chingaki abakoli mirimo bachiete kurara tere tachiete kubuka yugore nyombe yo ni gamunyorekero wigoro asiboni amatea ye kurua aseke ensemo ya kyonyobo basi nigo yatabuna mugako yo nigo kanyabwa toboroire wa pressure muri kitugiri patikopi norobotirwa sinchira yobikira nigo yarenge amayanda amanene ase omuchie omugonga na ase enyombe yemo yukwegokya omugaka konye ore omurindi gwenyombe yo anyara ko bagagutuka gasireti obugima bwaye emambye ya rero nyibense miyiga banyako bagwakwa no mondo komunene ase erumbe y'abantu abange banyara ko bagwicura kwenekya ogusira ku mugaka uyo omenekanite buna osoro kurwa sensemo ya kyonyo oyo lengenere lituko konya tarasi yo mugwaye ni gakweresera muna banyoranite nere ne kyanya tuko bagakora nyuma tarati kunyara ko ba ogusiri tukudiraja kuba likoera mwaka osoro galinge biya aenda kagamba biya tukamwajwe sakaire tu abana era bakasatana tobaseka nere ikira bono naye ndukaransa saikaransa no atimukira igatebire boigo buna mugako yo osoro na bwate umuchando bwa pressure
yanda ke egokagirwa koba yairirete ogosira kwaye nabo igo akanyara koba gosira ase kerogo kenyombe yiga yokwegokya tonsarigo musuma mwako yo gari sokoro yane kurunga sokoro yane n'umuntu orenge biya na kanyana igo tumubese pressure ni mugwata igo ya ikira bono mambia tutumurange twonyara na tumugete igo pressure turatebe yakire wara abantu nigo baragire ekyara andake okungusanana na mono ase abagaka bari banyako agoika emyaka yekerengo yokurwa nabo igo gutakora kigazi kire kietaneti emyaka yabo nabo igo oburendi bo igo rukucyasa baburi ase bo igo ogosira kwa bantu ase nsemo ya mugonga ase njira yobututukanu kebirengo byanyako bigukina kera kingaki nabo igo ekere kingencho gereta kirwanyako bagigokorwa ngori boteria getembe kurwa ase umucho umugonga ya umucho geburabu account ya Kisii Amarietane Gilbert abarai na bachumbe bakubati serikali kurwa sorongora usi ni gobaine kiribune school fees irigo cia comment kana hase sekta ya masomo ili kururibaga gocha sabaro kigwa kurwa se chiamate cyokonyora wense kwa inyorera amasomo okwanu mu basorero ase school yobrosu ya getacho heye gotoka gesusume ye bunge ya Nyaribari Masabe county ya Kisii igo chinge kichuba kwanira ogosemeri kwa basobora iwa Kenya kwanza asugokinia na gotinye sekta yumuri kitudani runtiri norobotirwa sinjira yobwikira Ugokwana sesikoro yoboroso ya getacho imeye county ya Kisii chenga kichomoyega bukwegorwa kwa magacha maya yebirasi umoyega waliganirwa no mujumbe wensemiga umosike Dr. Daniel Manduko abaraya baiga bakubwate serikali kurwa sorogongo rogusi ngo bayenekirie mirobolio emekirano yogukinie sekta ikisemi gwetera so mwaziri Migoso Gamba na kurire gosinda akora ono yamatebi ontagete 2028 esa karanje tochega tutagore birasi byose birense twagache egoroba isatu school ya Getacheme a center of excellence in Kenya not in Nairobi in Kenya wajira maganaje mimi naomba walimu na nataka kuwaambia katika ile bajeti tumepitisha juzi tumeweka pesa za education 784.5 billion Kenya shillings ili watoto wetu waweze kupata capitation, ili watoto wetu waweze kupata karo, ndio ili wakae shuleni wasiende nyumbani. Kwa hivyo tusiongeze karo hata shilingi moja. Hawa wazazi wanaumia, hawana pesa. Nyakundi niko chinga kicho haene kibuna serikali nebegete mirobulio emekirano yogukora umuchando bokea kwa borokia achiskoro korengana nechira balireta ba Kenya chinga kibalinge kuri yoborai. Tumeweka pesa zingine za kuandika walimu kuanzia mwezi huu ujao. Tunaandika walimu wengine 24,000 watusaidie kusomesha watoto hawa. Kwa hivyo tunaomba walimu wote mahali waliko tuweze kushirikiana, tusaidiane na jamii, tusaidiane na watoto wetu ili hawa watoto kesho na kesho kutwa waweze kutusaidia kwa sababu hao ndio viongozi wa kesho. Mimi ninataka kuwauliza, tafadhali nataka tumshikilie rais wetu William Ruto, na mimi nawauliza swali, mnataka rais akuje Nyaribari Masaba aweze kuleta maendeleo hapa? Mko tayari tulete rais? Mnakubali? Alete maendeleo, alete stima, alete maji, alete barabara, ajenge masoko zingine. Asense mwende segeto nigo yarwegwa gochese aborokiwa okoromukia elibacha gwekonya asa matukale bosio chisemi nerenguba toratigere abana baito toserio botaka ase binyoro na kimogo chimwaro na kimbegete uniform una rero iga na manyango chande getacho abantu basomire korwenseme n'abantu abangaini na kikiande etaga iga gusira abana babaito naende kigansa benga abaigori togendere kwaterana n'abarimu
Togoroki chisemi usia itonererabe. Mheshimiwa Manduku, ndetengwa kirembia mona sengi nchega siwakorire. Mheshimiwa Manduku chikorobe chiga. Ebrasi naso imeno nche na isansa na yungira ne kirasi. Esenye ncho erokere garia neroke saranse mpaka yani kirogo isaransa abana baito bayigubuya. Nande tariye kevyoka masimba gari buone na rekende karebinda kwenda na igubako bibarabya ikire 17. Otagwancho otarakore tamu yetangani esenye nchabantu abagani matengo koira ni bale aikino nyanta titarima. Chiskuru cheto chonzi chibe chigoroba tarima. Mheshimiwa Manduku kwa igule ntuga akina magendero togosaba. Nkuru tirigeta sene kya tembe kurega se county ya Kisii literane ngoro kwa Daniel Untiri. Itiko lya lero ni gebyombe bya community health promoters community policing abarai na baigaba kambi korwa Kitutu Central Sub County me yechigwadi sano wa umirana hasogo semu wa chinchera chio kwerenda na gwetanga korwa sebinyinyi byenyamureo ekale kiganigo kyarawo no mujumbo Kitutu chache South Muth Anthony Kibagende na barai mori Kito Dibon Asanya araboturwa chinchera yobwekera ababwatani ao kurwa asebunge ya Kitutu Chache South ni gobaomerana asokonyora amaigelio aliaringete anene sekta yobochenu kirenge kenene no gukwanira igoro yokurwania ekenyinyi kyuburire bwenyamureo muyigoba gukwarigani no mujumbe bworogongorwe Anthony Kibagendi gati yabo o moteneri o Western Kenya region asamangana a National Syndemic Diseases Control Council aikirana aseboigo kwena nobo semia. Mkiwa kule kwenye matanga, mkiwa kwenye baraza, hata wakati hawa watu wanakuja kule kwa mambo hii ya TVET, wazungumzie kuhusu maneno haya, mambo ya HIV, mambo ya magonjwa ya zinaa, mambo ya domestic violence, ili hii maneno iweze kupungua katika constituency yetu. Gukwana kirekyo nigo airira umuke bwe serikali anenegenderete kubeka aso amariogo yoburiro boiga sindani yato kirororo yemitinye 5 nomo eyo bonera chigo kyania anene okomera chintetere keralituko na develop what we call drug resistance. So we will take you to another level. First level, second level, hivyo mpaka iwe na hizo levels vile zina change, drugs zinakuwa more expensive to the government. So inakuwa shida kwako wenyewe. Once you develop resistance, sasa it becomes easier for other opportunistic infections to attack you because your immune system will have been compromised. Mafunzo tumepata pia tupeleke ule kwa community, ndio watu wetu waweze kujifunza. Kama hii imekuja hii dawa inadungwa inakusaidia for 6 months, tafadhali watu waweze kujulishwa, na wale wako na hiyo virusi wakunywe dawa. Ukikunywa dawa you increase chances ya kutoambukiza mwingine. Unless mtu akwambie mimi niko na HIV au utajua fulani yako na HIV. Kwa nini? Serikali imefanya juhudi ikaleta matibabu, watu wanapata dawa. Uko na ekerekyo omo ACC o Kitutu Central Sub County Daniel Mutiso nigo agikeria abasae gotume kwa bobe gesiasa. Nimeuliza kama anakuanga ametuma watu. Akaniambia kwake ametuma watu. Akaniambia hao vijana wote ni wake. Hii mambo ya kunizi mnatoka wapi hapa Kisii? Si mimi napitisha ujumbe. Mimi si mwanasiasa. Napitisha ujumbe. Sawa sawa. So mambo ya kunizi mtuache. Wanasiasa watakuja, siasa itaisha na mambo itaendelea. Ukipigwa panga, naenda hospitali. Nani anakuwa na shida? Ese mujende ni gatebanga mbagenderete kurwania anena mariogo yogotindia asebinyoro ngana tebire yarorekanire gusirio boroso bwechinka. Tombe hapa Kisii kwa shida ni nini? Changa, mimi nimepigana na hii changa, naenda na katakata mitungi. Naona tunarudi tena tu hapo na bado ameweka tena. Naambiwa chiefs wao ndio wanapewa pesa changa. Na wasaidia hawa machief kumaliza mambo ya pombe. Na nakuambia bwana ACC, tuko tena na shida nyingine kwa nyinyi watu wa administration. Unapata chief na vijana wetu wa community policy wameshika mhalifu.
wakipeleka kwa police station, polisi ana advise muhalifu vile his rights have been violated. So naomba sana hiyo maneno ya pombe tuangalie. Usipofanya hivyo si hii mambo ya HIV itaendelea. Hii pregnancy inaendelea. Umolioye mujumbe Kibagendi ni gaburi abamenyi bebunge yuo goitaba amagenderero. When the contractor comes on site, tunaomba muongeleshe wale watu ambao wame-encroach into the road reserve. There is no compensation. Kuna mtu aliniambia pale Nyamataro ati wamevunja kioski yake na alipewa notice mara mingi ati sasa akuwe compensated. If you go to court, utaambiwa you are on a road reserve. How do you expect to be compensated? Uraiganse bunge ya Kitutu Chache South me county ya Kisii ile ni gonkoro kwa Dipon Asanya Mo women we county ya Nyamira homo subatie rusha mumanyi itiko lya lero nigara umujega wa magendro iseye kancha kyangafu ime yewodi yerigoma okwana se chinsemo chia bore asabwa tkobokonyi gochi asava arakanwa mone byombe aho cherusha nigo aganiriga saku komusiro muski omurai benso muski William Ruto asaba chori bolebosio asabaiga asioli buna nigaregeti koligekerogo kyobogabona we county ya Nyamira mulikiti Paul Kapokara aroboti rwasinjira yowekera Yerusha oyekera nasinse chiga chali abole yugotoka meye wadi ya iligo mahime yebunge ya bwitutu bwa masaba niganyara kuba kubatuka chiema gocha sebyombe chicheki gocha sebyombe nebya na boda boda kuna chinseme chiga asate biringa wekachi kunyara kuba kole mirimo yabo ikirano wekikiro mwaka 2027. Leo hii nimekuja hapa kwa sababu ya kazi ambao mumeona hapa mbele. Na vile ninaendelea kupita katika kaunti yetu. Leo hii ilikuwa ni hapa kwetu Liabore. Nimekuja hapa niongee na nyinyi, niwaambie ya kwamba yule Mungu ambaye alituumba sisi sote anapenda kila mmoja. Yerusha nigagendeko bagaga kubaseme byara abanasiasa abagendeko bakubenge serikali asate biringa nere nwale asekyombekerya tutam asate biringa nigo ale ange kunyarka bakugera abanenji kurase county yiga kwe kumbulira amagendero inseki ganje kyangahav abana wondenga akesimi bintu byaito bice agina wana bagukwana na bamutete ngakesimi imate binge bintu byaito bice umate simi gwa kumunekoro kwa igere iga moroja simi barenga banjire ngakesimi gotia so monto yo matabi ngarasi marasi matuta Yerusha bego nigalire ngano alegeti ase kero kirikyobo gavana kurase county Nyamira somaka ogocha indate birenga nwale na nigabuli abanenji kurasorongoro yako magoro asibiga abanenji kurasorongoro igabalire ngamba tunyaraka bako mokoboko usubochero bunene buri bosyo tigamba tabye bumaine oborai nonya neli chikoliria Kenya twakerete chikura eligo kwana regional balance ono iga West Mogirang yaranyolire North Mogirang nere bwate bon regional balance etwale gosorora naitwa abantu baitu banyamira around yeye mama county mama Cherusha mama Ntogoro mama ambaye alisaliwa hapa Diabole anataka kuomba watu mahali popote mko ombea huyu mama amesema lazima ataenda kuwania kiti ya gavana Nyamira County. Omwali oye omusike Yerusha ningabuli abanenji kurasorongoro igakwane kinango muhabara amagoko eli kunyarika bakomo okobako omusike William Samuel Ruto osyobo bochoro bunene burumutyo asintunda yaye ya kabere abantu bagondebina kule omuntu twa elected born you are in that government muntu ndibwe syochorire manyo ine serikali mwachorete mukabeko kura ntikindi gyosyo konyora abantu baitu bakoegwa banyamira toretere ono bantebiringa kababwo otoretere bintu paka 2027 yere next year 2027 iliya abantu bagochigwa katikura
kila mtu na wako mama county kaa ndani ya serikali mpaka wakati huo. Kwa sababu naende mbwata kile kingao. Mbele ya serikali yeye. Serikali ya William Ruto. Akarana nyolile kende kirona minya kinaleta. Ginko reporter getaseni kya wanjete kya getembe. Kuriga asijinseme chiga chali abore. Igiye gutuka emeye wadi Eligoma ebunga ya Bugitutu Bwomasaba county ni ya Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp Okara ulenchire yamoyo kwene kibone binyoro biri bitabwati stima byonsingwe kurabire meye bunge ya West Mugirango igo mu jumbe benseme yo Musiki Steven Mugaka bolire balimo siba tarabwati stima welikiriyo banyore stima yo chinga kipacheti yense ya Kenya yo mwaka w'ekibesa w'ekirubere 2025 yabere kegwetiwa okwana sekenyoro kyabo kimo chinga kemurana n'abanyamatuta awasahira chinga kicho na gukwanira mugendero hali abereka wekirani awasaba abanyamatuta bakwanira igoro yobuya w'oburayi muri kitufatiga Disemba norobotirwa senchira yobekira Umubunge o West Mugirango Musiki Steven Mugaka nigo agendereire gusingirira bona inse y'uburayi bwaye nigo aragenderere kubeka estima ase binyoro biriya bitabwati estima imeye bunge eyo egekugera bono igo kare nyama ya mate bono kare ugichora ngumbu bono ntagete kogenda bumweshimiwa ONMCA Nyachururu egere tura constituency ye turomochi utwalist kama uja apply stima apply sasa kwa sababu budget tumepitisha last week tumeweka huko pesa ya stima na mimi nashukuru president wangu alikubalia tuweke pesa hiyo project ya Bukimo ya Inogu kwenda Liamariga kwenda Liontege tumalizana na hiyo story ya stima once and for all. Ase amagenderero yechipara nigo Musiki Mugaka atebire buna ensemo yaye nigo agenderete kuyesukuma eserikali erio chipara chirami boigo kubikwa imeye bunge eyiga. Nazungumza kwa lugha ya Kiswahili, wanahabari mtengeneze hiyo clip ilale kwa inbox ya president wetu the next time anakuja, kwa sababu anakuja huu mwezi wa Julai kutuanzishia zile lami. Ile aibu tumepewa hapa watu wa West Mugirango for 30 years. Hakuna barabara ya lami imewekwa hapa. 4 presidents, shame on them. President Kenyatta, President Moi, President Kibaki na hata mtoto wa Kenyatta wamekuwa ma-president na hakuna lami imefika hapa West Mugirango. Huyu president wa 5 ndiye amekubalia na sisi tupate lami. Ile president ye mbigo sengia. Ikitokobuna kubatekana na magenderero ayayiga inse y'uburayi bwaye Musiki Mugaka nigo enyumba y'umunyamatuta basabire kugitira uburayi obwo bare nabarobwo nabo igo kugenderera gutwara obomo urumwanya wato bochumbe umunyamatuta nagoikanero muroje gafute yobatia osamaro tutu agamba 15 na inuona mubwato kaka aka onera mubwate boniga era bono nyasaba sesine biyamono tu mubwato kegenda mukolete kiege mubwate eria kabere imweba history y'umunyamatuta mwana kugamba abandi batebire 15 years abandi batebire 21 years naintwe cyaje ntwagambete abakansela abasamaro n'abagichora nabara tengere ngo kwana ndaye tie town paka abantu bamburi nga tengere mbatebe nga bamintu gaki gaki ichumbe ridi arosiri paka chikapet abana bagotinyira rero gotinya ogotinya era bibiruse birimo abana baitumbataho aiga Musiki Steven Mugaka nigo atumekaribagerio na guyatanana igoro ya mang'ana yo weswanani na barayi bande anene abamereri baye bage siasa. Mimi kama mjumbe ama kama mkazi wa Nyamira County sijashitaki mtu yoyote mahali popote, kiasi kwamba mtu anaweza pendekeza hapa na uhalifu yake ati mjumbe mimi nimesema ashikwe. Najua wamenikosea
Mnajua vile wanakuja kwa matanga, wanaleta madharau, wananipea matusi. Sijawahi kujibu mtu, na waangalia tu na macho. Mwenye amekosea sheria ya Kenya, mwenye anachunguzwa kwa yale amefanya, mimi naomba give us a break. You know yourself and take responsibility for the actions you have taken against the law. Yingo ripota Getembe koraiga sekinyoro kya bukimo ekyo kegutuke meye wodi ya Munyamatuta ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira. Inche Fatgad Gisemba Sorobotero manchumo ligirilia tonyoro mutimo komoke tukwirana tugende ne kyunga sinjira yobwikira. Tuko filing season, the most dramatic time of the year. But if file and pay, me you was any stress. Set a deadline ni June 30th. Sio wasi extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufile ni kitu moja, kulipa ni ingine, na lazima ufanye zote. Simi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Ai wewe acha kunienjoy wewe. Mimi niko jua kali. Usipolipa, unachapa mafaili kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. Last year I filed bills. Kwanza mapema. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio maana ulichapa mafaini. Hey babe. Kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Hata ni rahisi. Round hii, make sure umefile returns. Na ya maana zaidi, umelipa. Jijue, halafu jibeta. Aiga no obisi ito na into botama ngotebo tolenko na tori kinto kito chana na Diamond Tomenium na karo kora kintere chiga kito chana na Diamond Tomenium te kinde tere okoegwa okomera gocha senda yao ekine kintere jire chingi ya sana okoegwa karo kwa irwe okorete tamos uneyega karo kwa rete tamos uneyega watch bekaim tamos ingi kabisa kwa leta match karo kwa leta match kwa nyameka ma watch mumeka watch tigama gaiga kwa ganyense yamo karo kwa ganyense yamo ndatere jinjiri godi sorofu ndatere yengeri gena that's why abange to kunyo kanga Tomenium stones karo kwa nyebekire mana machari ali liberera nalibone gotwara chinguru chaye chogo sokeri yogo ni ryoge liga nalitoko batukunyuri tukucha selinde igote libuna ne chemical go chikonywa go chaso mobero teringa ne kintere chogo chiko chimera go chaso mobero kyagera banda abange bamerire chindatere echi bandu banyura maryogo aichoira aso mobere paka yanda iranire kobeso maso mobere so nuga pesi na kyo sangiringa nambe yemo datere jinjiri go expire datere jinjibwa atiani chemicals datere yito komera go cha senda yao and datere yego konya ekero kwanye bekira asa mache kwanywa machai ekyagere ekero kunywa machai go chinda go sibyara manyinga go kinyaro bonyamasi nkone ne kyali nga chinguru chomobere kyachire na kubwa mono go konyale kubweni amarwaire ao ara semebere kuna bona arthritis ekero bwato mochando bwa arthritis and datere ne bwate minerals kuna bono calcium ekobeka somobero kwanywa chinengo chao chakonga iga abantu baito ni mate konye moko bukuminga etokunywa amachi chindatere twanyule baka twarosire echito likomera go chinda toli gokora kende yonse ne nchibwa ati expiry dates nende chire chingi ya sana asoko koro mobere service neba no rwarete abogo chigugo chikora ochira asenka neba turwarete nabo chigoro chira asenka eline chikonya abana bao amone family yonse ngima asoko korera omobere service iga abantu baito none inwe tekike tambukira moja nabo chigoro chira asenka yao uchibeke kabisa motu mekene familia yao mwensi eyenere korokwa nano Diamond Tomenium elitoko batebiri tuko cha serine nekene enyagitari ya Nuga Best nero yuka ebwate okubwa wokurubu wenya wetere chimashini chekerero kurwa sinseri ya South Korea niko bagotoka imeyo mu cy'ubusungo asamagacho ahuru tawa sirirongo lya kabere eyo erangene bengi ya Kenya Women batari rero kusibakirisi migwetera se chinamba cyabo 0784 955 717 gose
0705860053. Nuga Best kotanga mbuya kogwa kogwenia. Karibu nainde humwanchumo kirira une njire ya moyo wekirane magandro hime yo mocho Nairobi uraibenso muske William Ruto ni goigore daraja ya Ngong Naivasha liweke nia hogo itinya na wechigali asensemeyo oigo ni gate bune serikali yaye yabekira semo jibiro nibire hasokoro simitare yera konye embure kerembure nyinge ya ture asomucho Nairobi muri kitupurani yakundi narabaturwa sinchira yo wekira Omurai bwense musike Daktari William Ruto nigo litkulia lero aigora bene epara ye flyover ya Ngong Naivasha iyo yaire shilingi chibilion isato nechnuta isano na isato abwase atebire buna nigo flyover yo nigo erache gokeania oguichorerana gwepare yo murai bwense nigo ikirana nabarai bande kurwase county ya Nairobi abwase teba buna nabwate okwegena buna nache konyora libaga lyokwena obisi kubwatekana negasi abeire kagokora nigo boigo atukuterare chinkwana cheupinzani asateba buna tichibwati maroro andonsi yokoira ense ya Kenya busio. Hii mjengo hii ya barabara hii ilikuwa imepangiwa kumalizika mwaka ujao Julai. Mimi nikakuja hapa mara 3 nikamwambia huyu contractor hakuna vile tunaweza kungojea miaka 3 hii mahali jaa misumbue wananchi. Hii kitu tumemaliza 1 year ahead of time. Na ndio mimi nataka niwaambie wale kuna majamaa hapo wananisumbua. Ati William Ruto anafanya kazi sana. Ati huyu mtu anapumzika saa ngapi? Ati huyu mtu anatembea kila mahali. Nataka mimi niwaambie wale majamaa, wachaneni na mimi nifanye kazi ya wananchi. Mimi nimewaambia mimi si mfalme, mimi ni mfanyikazi ya wananchi wa Kenya. Na mimi nitafanya kazi 24 hours. Ama namna gani? Kwani nikifanya kazi 24 hours time ni yao. Nguvu ni yao. Akili ni yao. Wawachane na mimi bwana. Nigo boigo murai bwense ateba buna nige serikali ya bekire nsemo chibilion ibere chichirachi kokonya korosia emetaro imeyo muchiu Nairobi ligo konya ekero embura ekoba enyinge ime yomo chioyu. We are now putting in 2 billion shillings to make sure that we get rid of the bottlenecks that come with whenever it rains, and therefore it clogs the city of Nairobi. And number 2, we have already dealt with the cartels. We now have a contract with a company that we know that is now beginning. If you go today to Ruai, they are already building the place where we are going to recycle all the garbage that is going to be collected from the city. You will also see, if you go today to Dandora, we are beginning to. There are almost 20 or 30 excavators going on there with a lot of trucks to remove the almost 60-70-year-old dirt that has been there, garbage that has been there. Ginko ripoti ya Getembe iliyotariane Brian Nyakundi. Unenchire nyamo yo wekirane muroberi obwa magandro hase chi county go said evolution. Ravinso muske William Ruto ni gabe kese yo kubatuka chibesa go chiase chi serikali chi county. Unenchire nyamo yo kweneke buna ngo konya chire chi county chi wekirane magandro. Ichiko ni goliwete serikali nene kubatuka shiringi chi bilioni chi mibere 25 unenchire nyamo yo kweneke magandro aikiranire as chi serikali chi. This state ceremony is convened pursuant to Article 115 of the Constitution for the presidential assent of the County Allocation of Revenue Bill 2026, Senate Bill number 10 of 2026.
Your Excellency, Article 218 of the Constitution provides for annual division and allocation of revenue bills. The Division of Revenue Act 2026 allocated Kenya shillings 428 billion to counties, which represents 20.9% of the most recent and audited accounts of revenue of financial year 2022-2023, and therefore exceeds the 15% minimum threshold required under Article 203(2) of the Constitution. The County Allocation of Revenue Bill 2026 operationalizes the Division of Revenue Act 2026 by distributing the county government's share of nationally raised revenue among the respective counties. It also sets out the related responsibilities of both the national government and county governments in relation to the allocated funds. The bill provides for the division of the equitable share of revenue of Kenya shillings 428 billion among the 47 counties in accordance with the revenue sharing formula provided for in the fourth determination of the basis of the division of revenue among counties approved by Parliament in June 2025, pursuant to Article 217(7) of the Constitution. The fourth determination formula requires that the first 387.425 billion be shared among counties based on the baseline allocation factor derived from each county's allocation for financial year 2024-2025. Na goikira kabo manchumo kiliano ngikiro mweli wa magana mayaye kiunga chinsenye cha bono botiko eliterane Cyrus Nyakunde asense meli manyero osama ga chikamera na boigo hayone kichibichana muri wego chirasinchira yo boikirano nigange DJ Artsena usebiro twaro bo likirya na boigo botiko borobya. Baraka ninjo, ninjo, ninjo rembe, ninjo, ninjo dorome, ninjo, mangana man, ninjo, bangina ninjo, ninjo. Ye koboko kemunwa le tata. Ekeriyo tabwati. Ngoke bekiretange kitaraso amuntu nkerikiao, okay. Ye koboko kemunwa le beka munwa. Kibwatere mboto gai. Ke koboko kemunwa. Tiga ukebeka koboko. Kebeke munwa. Njo kono bwatere gento koboko iga. Kebeke munwa. Ke koboko ke munware kiriyo tabwati igo tubwati tiona ko kabeka bintu getabu igo tutara korera gazi itoko nabura beto mbigo konya akimugisia tena ke koboko ke munware njoge ko koboko njogona kutabererie binte bigabwaye kebeke bwatere mboto kintu kubwate ke korera gazi na giago konyire mugya Baraka ninjo, ninjo, ninjo rembe, ninjo, ninjo dorome, ninjo, mangana man, ninjo, bangina ninjo. Ati file and pay. Set a deadline ni June 30th. Kwani kuna kulipa? Kufile ni kitu moja, kulipa ni ingine. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. Nilisha file na nikalipa kitambo. Round hii, make sure umefile returns. Ne, aino munchile na nutagete kwa igendereria na wigo gukinya ebyasara byaho elio onyore efaida bono tuichana ebe norogongo rwa gusiuri go setting nsemo chinde ebe ni supermarket otagete koreria e wholesale eduka chisukuru chinyagitari chisalon ebe ne kinyonzi electronics shops obosombi gwika chi event ao unabono ilia catering egatie chinde twakire esimirero wetera ase namba 0143567165 gosin 0704